Hello, dut minu lupa ulana hanan dam jaw namo. HakhaNet ni lunglom te in nan kut kan in tlai na. Duten HakhaNet thong kan chimding mi itlang pi krak chimlai. Thong ni kulakha February na khata Pyidaungsu Hluttaw meeting an tuah lai. April na khat in Cozah thar akai lai. Myanmar chung COVID-19 zawtnak angai mi pau. Nilhai khatlong sii-inn an umter na. Myanmar National League 1 Chinland FC an chuih chang lai. ramkulh Cozah ni minung lawng thum lupathum sin thiamhlei laksawng le roca apek na. Thong ni kulakha February na khat Pyidaungsu Hluttaw meeting an tuah lai. April na khat in Cozah thar akai lai. Achan thum nak tuah meeting avai khat nak chu thong ni kulakha February na khat an tuah lai hi meeting an tuah nak Hluttaw speaker rampi president thim nak le Cozah thar kai ding kongpol chai mai nak an ngai lai tia thai asi. Achan thum nak Pyidaungsu Hluttaw Hluttaw tuah meeting chu February na khat jing lai sumalam pasha-in ne pido an tuah lai tia Pyidaungsu Hluttaw zungni thong ni kulakha January na rok athen. NLD in azwam tainak amhumi Pyidaungsu Hluttaw palai pu tel lingni thong ni pukul kum thim naka Hluttaw palai azwam tainak amhumi pau February na khat achan thum nak tuah meeting avai khat nak kai ding asi. Afoi nak in chima chun Pyidaungsu Hluttaw thar chu February na khat in Cozah thar rian kan dom chang lai. February na khat meeting kan kaya khin kan dilak in bekam chesar na kan tuah lai. Bekam chesar na kan ngai di nu Hluttaw speaker kan thim lai. Hluttaw speaker thim nak amiuta ni amiuta an thim lai. Pitu ni pitu an thim ve lai. Hi kan thim di nu Hluttaw speaker le Hluttaw speaker chang tu ni meeting an kan try lai tia da hakhapost achim. Thong ni kulakhat thong ni kulanga kumkar Myanmar Cozah thar hi thong ni kulakhat April na khat in thok asilai chun atu meeting zong hi COVID-19 zawtnak achwa leo asi cha ngandam nak zong ni nol an chwa ning te in to asilai tia putel ling ni achin chap. Chan thum nak tuah meeting avai khat nak akai nga ding Hluttaw palai di laksawng nak cha nga lawng meeting cha timlam ok her mi pol timlam ding in thong ni kulakhat January kulathum in somthum likhi anhu bikne piro kaphan ti thong than ding in chan pek an si tia Hluttaw zong ni athan mi chung atal. Myanmar chung COVID-19 zawtnak angai mi pau nilhai khatlong sii-inn an umter na. Myanmar chung COVID-19 zawtnak angai mi pau nilhai khatlong sii-inn umter ding in ramkom ngendam nak le zanglak zong ni mizapi sin thong that nak atwa jang tia chin ramkulh Cozah chimphuan nak nol ngai tu Minister pu suthat sin in thong kan thai. Minister pu suthat ni ramkom ngendam nak zonglai ni COVID-19 zawtnak angai mi pau nilhai khat chung long sii-inn umter ding in mizapi sin thong that nak an tuah. Nilhai khat chung an nu chu positive an sipek negative an sipek thar an sedi chang ngendam nak zonglai ni an chimninga chun hi zawtnak hi nilhai khat pin chu I chan bar kho asiti law an ti tia da hakhapost achim. Thong ni pukul March kulathum in nihin tiang chin ramkulh chung COVID-19 zawtnak ngai minung zani somret laporok an chang hi chung atam chem hi tidim peng chung in an si. Tidim peng chung han tui thang khwa hi zawtnak I chan bar atam chem nak mun asi. Thong ni kulakhat January na sarui tiang zawtnak ngai minung somthum la pangan tia thai asi. Myanmar National League 1 Chinland FC an chuih chang lai.
Myanmar Football Federation President le Myanmar National League pumpulul team angai tunha meeting an tuah lungtlin nu bechanak in chin io in adirmi Chinland FC to MNL2 in MNL1 a thongni kulakhat pumpulul valai a an chuih khawlai tia thai asi hi kong he pe lai in Chinland FC ngai tu pu thong tha thang ni thongni kumkul kum pumpulul valai MNL1 a chuih mi timthra chung a magwele shautan tim ha chu an chuak e timret long MNL1 a an tang timret long an tang e thongni kumkul kum MNL2 a chuih mi chung in top a ummi Chinland FC le Myaudi FC chu MNL1 a chuih kho nak nol kan ngei hi asi tia da hakhapost achim thongni kulakhat MNL pumpulul chuih zawtnak hi April thla in an thoklai I September thla a di ding in soisamnak an ngei na in zawtnak rang a thlan hermi si chun thong an than than te lai tia thai asi batti manglai tel ka si ramkulh Cozah ni minung zale somthum le pathum sin a thiamhlei laksawng le roca an pek nga ramkulh Cozah ni ramkulh chung I Cozah rian tuan dor tuah mi dum le law atwa mi le stil azwa mi minung zale somthum le pathum na sin a thiamhlei laksawng le roca a pek na tia thai asi ramkulh Cozah ni atu bantuk in thiamhlei laksawng le roca a pek na hi awai khatnak asi minung zale somthum le pathum ni an chaw hi kong he petla in ramkulh chief minister salai lianloi ni atu bantuk in thiamhlei laksawng le roca ramkulh Cozah ni kan pek na hi awai khatnak asi kan pek na ning changjong hi ramkulh than chaunak lei cha a rian atwan mi dum le law lei atwan mi zung thiam nak lei atwan mi dor atwa min ha le sanhu len hu lei a achiam min ha ti in then asi I minung zale somthum le pathum sin a hi laksawng le roca hi kampek na tia thongni kumkul le kumkha January neli a achim chun atu bantuk in laksawng le roca pek mi hi pezul ding le kanram hi democracy federal Pyidaungsu pi a sarkhau ding le ramdai nak lai a betak in tuan kan tim leo a adang tlang chung min ha he hun khatte a ren 20 khoding in chief minister salai lianloi ni achim chap ramkulh chung Cozah ren tuan dor toa dum le law toa stil azwa min ha sin I thiamhlei laksawng le roca pek nak hi Myanmar Independent Day January neli a Cozah Hluttaw ha ni an pek na laksawng an pek min ha hi middle panhni le tangka le roca in asi tia kan thai tutan HakhaNet tong kan chimi hi vial hin kan ngol ri lai azau tu le angai tu vial te nan chung a lunglop nak tam pi kan ngei dibora sungmi ka si